Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko ndetse atangariza igihugu cye cyose ko ku mugaragaro yateye igihugu cya Ukraine ku mpamvu yavuze ko yifuza gukuraho leta y'isi ya kinazi, avuga ko ari leta akwiye kwambura intwaro ndetse no gukuraho ubunazi muri icyo gihugu. Hashinjiye leta ibirego bitandukanye birimo kwibasira abatuye mu majyaruguru y'igihugu cya Ukraine, cyane cyane bavuga ururimi rw'Ikirusiya, ndetse ahanini aba benshi baba biyumva nk'Abarusiya, bafite imico nk'iy'Abarusiya ndetse ntawabura kuvuga ko ari Abarusiya. Iki gihe iyi ntambara ndetse n'iyi ntambara ashinja igihugu cya Ukraine ku munane, aho aba bantu baherereye mu gace ka Donbass hari imitwe yitwara gisirikare ndetse irwanya leta ya Ukraine, aho iyi mitwe bivuga ko ishyigikiwe n'Uburusiya muri iki gihe cy'imyaka 8 yose. Nkwibutse ko ibi bihugu Donbass na Luhansk Putin yabitangaje nk'ibihugu bishya ndetse bitangaza ku mugaragaro, akaba niyo mpamvu yateye igihugu cya Ukraine abigira urwitwazo kugira ngo agaragaze neza ko agiye gutabara ibihugu bye by'inshuti ye, ahubwo atari kuvogera ubusugire bwa Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ashinjije ibirego byo kwita leta ya Ukraine leta ya kinazi kubera kwishinja ko yibasira abo mu bwoko bw'Abarusiya cyangwa abandi bavuga ururimi rw'Uburusiya batuye cyane cyane muri aka gace ka Donbass gaherereye mu majyaruguru ya Ukraine. Mu bihe bitandukanye nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru cya Sputnik gikorera mu Burusiya, byavuzwe ko leta ya Ukraine yohereje abasniper cyangwa abamudahusha muri ibi bice kugira ngo bigende bihitana abantu batandukanye cyane cyane abasivili, aho iki kinyamakuru kivuga ko leta ya Ukraine yahitanye abantu barenga 13,000. Leta ya Ukraine ariko ikaba ihakana ibirego byo kuba ikora nka kinazi, bo bihakana bavuga ko ahubwo Uburusiya bwo bwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nkana ndetse ku mugaragaro, kandi ko mu Burusiya nta na demokarasi harangwa, ahubwo Putin ari ufite ibintu byose ku mutwe we, akaba ari bubiyobora kandi akabiyoboza igitugu ntawe ushobora kuvuga, ndetse bose bakaba bakoma yombi bavuga bati yego mwidishe. Nyuma y'uko Putin ashinjije ibirego byo kuvuga ko leta ya Ukraine ikora nka kinazi, byatumye harebwa amoko cyangwa inkomoko ya perezida wa Ukraine ariwe Volodymyr Zelensky. Bivuga ko uyu muperezida akomoka cyangwa afite igisekuru mu gihugu ndetse mu Bayahudi, akaba bivuga ko sekuru umubyara akomoka mu Bayahudi ndetse ko afite na ba marume be babiri baguye muri Jenoside ya Holocaust. Nkwibutse ko leta ya kinazi ari leta ya Hitler yakoze Jenoside yakorewe Abayahudi, aho Abayahudi bari batuye mu Burayi hose bahizwe butware ndetse baricwa bicurwa agashinyaguro. Abasesenguzi ndetse n'ibinyamakuru byabo mu burengerazuba, ndavuga Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi, bashinja Putin ibyaha by'intambara no kuvuga ko ibi byago yateje mu gihugu cya Ukraine azabyirengera, kandi bizangizwa byose muri iyi ntambara Uburusiya bugomba kubibazwa. Bashinja Putin kuyoboza igitugu ndetse no guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu nkana. Leta y'Uburusiya ikaba yarashyiriyeho ibihano bitandukanye bijyanye n'ubukungu, ubwikorezi, ubucuruzi ndetse n'ibindi bitandukanye bifata n'umupira w'amaguru, aho leta yakomaniwe mu bintu byose, ndetse bikaba biteganywa ko ibi bihano bishobora gutera ubukungu bw'Uburusiya kugwa ku buryo bugaragara, ndetse Uburusiya bugasubira inyuma ntibunakomeze guhatana mu ruhando rw'ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Nubwo bwose abasesenguzi batandukanye bavuga ko ibihano bihubukiwe kandi birimo n'amarangamutima, bivuga ko ibihano bizagira ku isi yose ingaruka mbi ndetse bizanangiza ubukungu bw'isi yose bwari bwarashegeshwe na COVID, bivuze ko butari buhagaze neza. Nkwibutse ko muri iyi ntambara Uburusiya burimo kurwana na Ukraine, Uburusiya bumaze kwigarurira ibice byinshi by'igihugu cya Ukraine, nuko umurwa mukuru wa Kiev batarabwigarurira yose, ariko bivugwa ko Uburusiya bwagose uyu murwa mukuru wa Kiev, ndetse binagoranye ko umuntu yasohoka cyangwa ngo yinjire muri uyu murwa, ahubwo barimo bagumamo imbere gusa kuko Uburusiya busa naho bwahazengurutse. Uburusiya bwafashe ibibuga by'indege byose ku buryo bigoranye ko indege ya Ukraine ishobora kwinjira cyangwa isohoka mu gihugu cya Ukraine, ndetse
haba inzira zo mu kirere n'izo ku butaka hafi ya zose Uburusiya burimo kuzigenzura. Igisirikare cya Ukraine kirimo kwivuga imyatuko, kirimo guhitana abasirikare b'Uburusiya benshi ndetse kirimo no guhanura indege z'Uburusiya nyinshi, ariko aya makuru akaba atari ayo kwizerwa kuko birimo gutangazwa n'ibihugu byabo mu burengerazuba, ariko ibinyamakuru by'Uburusiya birimo kwemwa ijambo ndetse barimo kuvuga ko bigomba gukurwa ku mbuga za interinete, cyane cyane nka Sputnik n'ibindi bishamikiye kuri leta. Ibi rero bikaba bivuze ko turimo kumva amakuru y'uruhande rumwe, amakuru y'Uburusiya tukayahishwa nkana. Ese byaba biterwa n'iki? Kurikira ibiganiro bitandukanye kuri channel yacu, uzasobanukirwa na byinshi, uzasobanukirwa n'impamvu n'imvano y'amakimbirane.